Reorganizaciju razdjelnika ćemo vršiti onda kada imamo potrebu da mijenjamo razdjelnike koji već imaju neku određenu strukturu, a najčešće u slučajevima kada se radi o razdjelnicima koje smo učitali iz baze podataka. Postupak počinjemo otvaranjem šeme vlakana, a zatim i otvaranjem onog razdjelnika koji želimo reorganizovati. Kao što vidite, ovaj razdjelnik već ima neku postojeću strukturu koju možemo mijenjati pozivanjem komande reorganizacija razdjelnika. Komandu pozivamo desnim klikom u ovaj prostor koji predstavlja razdjelnik, a omeđen je sa ovim pravougaonikom. Dakle, pozovemo komandu reorganizacija razdjelnika i otvorimo prozor reorganizacija razdjelnika. Kada otvorimo prozor, sa lijeve strane imamo prikazano trenutno stanje koje u potpunosti odgovara onom što vidimo u detaljnom prikazu razdjelnika. I tu imamo jedno hijerarhijsko stablo koje prikazuje istu ovu organizaciju razdjelnika, gdje vidimo razdjelnik unutar koga je vertikala ili polica u zavisnosti od toga šta je trenutno stanje, sa modulima koji dalje sadrže portove, a na portovima su vezana vlakna i u ovom slučaju patch kablovi. Sa desne strane imamo trenutno prazan razdjelnik koji predstavlja buduće stanje, a naš zadatak se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je da kreiramo taj budući izgled razdjelnika, odnosno da ovaj razdjelnik podijelimo na vertikale i module, a drugi dio zadatka je da sve ove portove prebacimo u to novo stanje. Drugim riječima, da izvršimo mapiranje. Probajmo sada da zamislimo jedan scenario u kojem je došlo do reorganizacije našeg postojećeg razdjelnika na način da su svi postojeći moduli koji ovdje imaju kapacitet od 8 portova zamijenjeni novim koji imaju kapacitet 24 porta. Na koji način ćemo to prikazati? Pa prva stvar koju treba da uradimo je da kreiramo nove vertikale. A zatim u tu vertikalu dodajemo i module. Zadajemo interfejs modula i broj portova. Rekli smo kapacitet novog modula je 24. Sada kad smo kreirali ovaj jedan prvi modul, možemo da ga kloniramo da ne bismo ponovo upisivali ove podatke. Dakle, bit će kopiran broj portova i interfejs koji je korišćen za te portove. Ono što je potrebno je da mi zadamo broj te vertikala i naziv, modula. Treći ćemo kreirati ručno. Pored ovog ručnog načina kreiranja vertikale, mogli smo jednostavno i kopirati ovu već postojeću vertikalu. Dovoljno je da je označimo ovdje sa lijeve strane na postojećem stanju, zatim označimo razdjelnik i kažemo mapiraj. I tom prilikom bit će kopirana čitava ova vertikala. Sad, pošto se ona, rekli smo, razlikuje od ove nove koju pravimo, prvo što ćemo da uradimo je da pobrišemo sve ove portove koji su mapirani, označimo vertikalu i poništimo mapiranje koje ćemo raditi naknadno i svakom od ovih modula izmijenimo kapacitet. Dakle, kao što vidite, postoje razni načini na koje možemo da kreiramo novo stanje.
I sada imamo novo stanje, a sljedeći korak je da mapiramo sve ove portove. Mapiranje je postupak u kom svakom od ovih portova sa trenutnog stanja dodjeljujemo poziciju na budućem stanju ili port predodređujemo za brisanje. Pritom imajte na umu da možete brisati samo one portove koji nisu zauzeti vlaknima. Mapiranje možemo vršiti na nekoliko načina. Možemo mapirati jedno po jedno vlakno, odnosno port. Prvo na trenutnom stanju označimo port, a zatim i port na koji želimo da prenesemo taj port. I nakon toga kliknemo na mapiraj. Nakon mapiranja na portu piše da je port 1 prenešen na prvi port prvog modula prve vertikale. To će pisati za svaki od ovih portova za koji je izvršeno mapiranje. Drugi način na koji možemo vršiti mapiranje je da izaberemo na trenutnom stanju više portova odjednom, a zatim na strani budućeg stanja označimo port od kog će biti nanizani svi ovi portovi. Znači oni će biti raspoređeni od ozgo prema dolje. Kliknemo na mapiraj i svim ovim portovima je dodijeljena nova pozicija na novom stanju. Također možemo portove premještati sa modula na modul. Dakle, ovdje ćemo sa modula 2 prenijeti portove na modul 1. Isto ćemo označiti sve portove označavam držeći pritisnut taster Shift. Označim port od kog počinjem mapiranje, kliknem na mapiranje i portovi su mapirani. Kao što vidite, portovi koji su mapirani su označeni sa zelenom ikonicom, a oni koji još uvijek nisu mapirani su crnom ikonicom prikazani. Također, ukoliko nismo zadovoljni iz bilo kog razloga mapiranjem, možemo da odustanemo od njega. I to na dva načina. Ukoliko sa desne strane pronađemo port koji želimo da razmapiramo, koristit ćemo ovu ikonicu sa desne strane i kao što vidite, taj port više nije mapiran. Isto tako, ako sa lijeve strane označimo portove, onda ćemo koristiti ovu ikonicu i oni će biti razmapirani. Sada ćemo dovršiti mapiranje tako što ćemo svim portovima dodijeliti poziciju na novom stanju. Kao što sam već rekao, svi portovi moraju biti mapirani, tako da u ovom trenutku još uvijek ne možemo da završimo sa reorganizacijom razdjelnika, na što će nas program upozoriti. Dakle, potrebno je da i ove ostale portove mapiramo. Znači, svi ovi portovi sa vertikale 2, koju sam ja pogrešno nazvao vertikala 1, treba da se prebace na neki od ovih modula. Možemo da ih prebacimo na modul po našoj želji. Pretpostavimo da je to u ovom slučaju modul 3. Označit ćemo sve portove i izvršit ćemo mapiranje. Nije neophodno da svi ovi portovi u novom stanju budu zauzeti, oni jednostavno mogu da ostanu prazni. Sada kad smo izvršili mapiranje portova, klikom na OK, kreiramo novo stanje koje sada izgleda upravo ovako. Dakle, zauzet je prvi i treći modul vertikale 1, a na vertikali 2 svi portovi su slobodni. Važna stvar koju korisnik treba da uoči je činjenica da se upotrebom komande reorganizacija razdjelnika prilikom premještanja portova na nove pozicije ne raskida veza vlakna i porta, to jest zajedno se prenose i port i vlakno, bilo da je riječ o vlaknu iz glavnog kabla ili onom iz patch kabla. To se najbolje vidi ako pogledamo port 1 prvog modula na prvoj vertikali,
preko kog je vlakno 1 putem patch kabla povezano sa vlaknom 25 koje se nalazi na prvom portu prvog modula druge vertikale. Ovi portovi su nezavisno premješteni na nove pozicije, a najbolji dokaz da vlakno tom prilikom nije prekinuto je to što su vlakna 1 i 25 iz kabla i dalje povezana preko ovih portova putem patch kabla. Postoje razni postupci koje možemo koristiti kada vršimo reorganizaciju razdjelnika, a neke od njih ću prikazati na novom razdjelniku koji je sasvim drugačiji od onog kojeg smo malo prije reorganizovali. Ponovo ću pozvati komandu reorganizacija razdjelnika. I kao što se sjećate od malo prije, vidjeli ste da smo razdjelnik prvo napravili njegovu strukturu ovdje ručno. A moguće je i prekopirati ovu strukturu postojećeg razdjelnika, tako što označimo razdjelnik i ovdje i kažemo mapiraj. Kao što vidite, struktura je u potpunosti kopirana. Sada možemo da izmijenimo ovo buduće stanje. Ja ću za početak pobrisati sve mapirane portove, odnosno poništit ću mapiranje, pa ću ga uraditi ponovo. Zatim mogu da promijenim ovdje kapacitet ovog modula, stavit ću da je 24 porta. A zatim ću ručno dodati još jednu policu. Obratite pažnju da u polici 2 za sada još uvijek nemamo definisan modul. Ja ga neću ni definisati, nego ću odmah da krenem sa mapiranjem, možda je bolje ovih ovdje portova, na policu 2. Tom prilikom program će detektovati da ne postoji modul unutar nje i ponudit će da ga kreiramo upravo u ovom trenutku. Kreirat ćemo modul. Zadat ćemo mu interfejs portova i kapacitet. I automatski će biti kreiran modul sa portovima i portovi će biti mapirani. Ostale portove, ove ovdje, ćemo mapirati ručno. Moguće je mapirati čak i ove portove koji nemaju vlakna na sebi. Nije neophodno ni mapirati ih od prvog porta. Možemo da krenemo, na primjer, od četvrtog. Uslov je samo da svi mogu da stanu, to jest da je kapacitet ovog modula dovoljan. I na kraju kreirat ćemo, možemo unutar ove druge police, na primjer, da kreiramo još jedan modul. Ovoga puta modul 2. I u njega ćemo da prenesemo ove ovdje portove koji na sebi sadrže vlakna. I time smo mapirali sve portove na koje su bila povezana neka vlakna. Ove ostale portove koji na sebi ne sadrže vlakna možemo da predodredimo za brisanje. I na ovaj način smo ispunili onaj glavni uslov, a to je da svi portovi budu ili mapirani, to jest ili da im bude dodijeljena pozicija na novom razdjelniku, ili to jest na istom ovom razdjelniku, ali sa novom strukturom, ili da budu predodređeni za brisanje. Brisati, kao što smo već rekli, možemo samo one portove koji nemaju na sebi vlakna. Nakon klika na OK, dobijamo novu strukturu razdjelnika. Ako prihvatimo i ponovo otvorimo
osvježit ćemo prikaz i dobit ćemo tačan izgled našeg razdjelnika.